Dobro večer, poštovani gledalci. Nije baš uobičajeno, ali večerašnji poligon iz našeg studija na Zlatiboru. A imamo i dobar razlog. Nekako se u 3 uzastopna dana dogodila jedna poprilično ozbiljna koncentracija važnih događaja i za politiku i za život ovoga kraja. Ajde krenemo redom. Najpre je u posjetu Zlatiboru, celodnevnu, došao njegova ekscelencija, ambasador Ruske federacije sa, to je bio samo povod, otvori novoizgrađenu ulicu koja će nositi ime pokojnog ruskog dobrovoljca poginulog na Kosovu 1999. godine. Sutradan jedna velika investicija počela je da funkcioniše na Zlatiboru. Objedinjeni prostor na kome će sva javna komunalna preduzeća opštine Čajetina i Zlatibora biti koncentrisana na nekih 10 hektara i 3000 kvadratnih metara površine sa preko 100 vozila i mašina neophodnih za obavljanje svih komunalnih poslova na ovom prostoru. A onda glavni odbor Zdrave Srbije na kome će predsjednik stranke Milan Stamatović podneti kompletan izveštaj o onome šta je stranka uradila ili eventualno nije uradila u prethodnih godinu dana. I zato ne treba da vas čudi, moji večerašnji gosti su gospodin Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina i predsjednik Zdrave Srbije, i gospodin Arsen Đurić, njegova desna ruka i podjednako značajan za opštinu Čajetina u onom smislu lokalne samouprave, i predsjednik izvršnog odbora Zdrave Srbije. Gospodin, dobro večer, dobrodošli, 45 minuta je pred nama, nadam se dovoljno da se dotaknemo svega što nam se u posljednjih par meseci dogodilo, od kad smo zadnji put imali neku emisiju sa vama. Ali da krenemo evo i ovim redosledom kojim su se događaji dešavali na Zlatiboru u ova 3 dana. Dakle, najpre poseta ruskog ambasadora, njegovi sastanci sa vašim privrednicima, sa političkim delom i saradnjom sa Rusijom i naravno konkretan povod otvaranja ove ulice. Evo, ćete vi da počnete, gospodine Stamatović. Hvala i dobro večer i pozdrav vašim gledalcima i vama u studiju. Pa evo, dobar od toga ste rekli ono što je za nas bilo veoma važno, jeste da je u jednu malu lokalnu samoupravu kao što je opština Čajetina sa nekih 15.000 stanovnika je došao ambasador jedne od najmoćnijih i najvažnijih i najvrednijih. Pa na srpskim prostorima i najvoljenijih država. Tako je, najvoljenijih svetskih sila. Tako da je nama tu izuzetno drago da je njegova ekscelencija Aleksandar Bocan-Harčenko došao u tu celodnevnu posetu. Prvo je posetio opštinu Čajetina, gdje smo ga mi upoznali sa nekim osnovnim delatnostima i potencijalima naše opštine. Znači, opštinsko rukovodstvo ga je dočekalo sa njegovim saradnicima, sekretarima i njihovim članovima pojedinih resora koji su veoma bitni u ovim oblastima koje realno nas interesuju. Nakon tog sastanka 45-minutnog u opštini, mi smo izašli na Zlatibor da otvorimo novu ulicu koja je posvećena ruskom oficiru i dobrovoljcu koji je padobrancu, diverzantu, znači i vojniku koji je bio dole dobrovoljac u 125. legendarnoj motorizovanoj brigadi srpskoj i gde je stradao sa još 108 naših vojnika ili dobrovoljaca i on je sahranjen dole. Znači, došao je da pomogne da se u tom trenutku odbrani srpsko stanovništvo na Kosovu od najezde šiptarskih ekstremista potpomognutim, znači, plaćenim vojnicima NATO-a. Tako da je to razlog zašto smo se opredelili da dodelimo tu ulicu i ambasador je prisustvovao otvaranju, jer
taj ruski oficir po imenu Vitalij Bulah je došao u Srbiju, eto, izgubio svoj život i sahranjen dole i mislim da srpski narod ima dužnost i obavezu da se oduži, makar da se ne zaborave ti ljudi koji su nama pomagali kad je bilo najteže. Naravno da je ambasador iskoristio i priliku i mi smo iskoristili priliku da ga upoznamo, da naši privrednici sa ovih prostora i naši građani... Ako nemate ništa protiv, makar ja lično, možda ja čak grešim, doživljam gospodina Arsina Đurića kao operativca lokalne samouprave, posebno za to zaduženog. Razgovori vaših privrednika iz opštine Čajetina i ruskog ambasadora, koju svrhu su imali i kakve su to šanse za eventualnu saradnju vaših privrednika sa Velikom Rusijom? Ma uzeti meni deo priče, samo da kažemo da skupljamo tu humanitarnu pomoć, pa šalim se, Arsen će nastaviti dalje. Ne, može. Mislim... Kao vidite, znači, sastanak sa našim privrednicima je bio veoma uspešan, jer dosta naših privrednika već radi i izvozi na tržište Ruske federacije, pre svega tu mislim na kompaniju Zlatiborac, ali i mnogo građevinskih firmi iz našeg kraja izvodi radove i već decenijima je prisutna na tržištu Ruske federacije. Također bilo je i privrednika koji su tek otpočeli svoje proizvodnje i kojima je rusko tržište veoma interesantno, tako da u tom smislu su uspostavljeni određeni kontakti. Je li to opravdava postojanje vaša kancelarija? Pa upravo to, znači ta kancelarija je osnovana još pre 7 godina, ona je već dala neke rezultate, ali naravno tu je poremetila i koronavirus i sada ova specijalna operacija. Ona je uglavnom dala rezultate na polju turizma, znači organizovano su dolazile neke ruske grupe preko ruskih turoperatera. To je do sada bio glavni posao te kancelarije. Ja se nadam iskreno da će posle jučerašnjeg sastanka i uspostavljanja ove vrste kontakata da se delokrug rada te kancelarije znatno proširi, a ono što je veoma bitno jeste da mi kao lokalna samouprava, kao opština Čajetina, u maju ili u junu mesecu otvaramo kancelariju i u Moskvi, znači to će biti praktično predstavništvo opštine i turističke organizacije u Moskvi i mislim da će ta konekcija biti veoma značajna kada imamo nekoga koji je direktno u Moskvi i kancelarija ovde i mislim da će to značajno doprineti da naši privrednici ostvare što još veći plasman svoje robe, naravno i za dolazak većeg broja ruskih turista, što je u ovom momentu malo otežano obzirom na veoma visoku cenu karte avionske, ali kažem, ovo je dugoročan posao koji će u perspektivi sasvim sigurno dati odlične rezultate. I nekako odmah posle otvaranja ulice ja vama rekao jednu rečenicu koja baš nije bila ovako korektna, što bi se reklo, da vi Zlatiborci otprilike imate petlju. Prosto je primetno da nakon početka tog sukoba između Rusije i Ukrajine i političke partije, a pogotovo lokalne samouprave u Srbiji, pa čak i državni organi, postupaju prema odnosu sa Rusijom nekako otvoreno uzdržano, kao da izbegavaju bilo kakve susrete, konkretne dogovore i tako dalje. Vi ste ove godine već 2 puta boravili u Rusiji, sad ste pozvali ruskog ambasadora, rekao bih da nema mnogo lokalnih samouprava i političkih organizacija koje bi se usudile da tako otvoreno, ajde kažem, sarađuju sa Rusijom. Pa vidite, nije dobro u politici kalkulisati, uvek to dođe na kraju na naplatu i možemo mi sada u emisijama ili tamo nekim pripremljenim programima da pričamo sve i svašta i da se dodvoravamo ili da sad kada je potrebno dati određenu informaciju koja ide na ruku možda zapadu, a u nekom trenutku nije dobra za istok ili za Rusiju ili rusko tržište, a vi se tad dodvoravate, pa kada su oni tu, vi njima pričate jedno. Mi nismo
politička partija, nismo ljudi tog kova, mi kažemo ono što mislimo, često puta nas je to u politici koštalo i negde budemo naivni da smo nasedali na te neke možda dobronamerne priče o koalicijama gde su prilazili nama pojedina udruženja ili pripadnici partija pa su prosto nudili saradnju gde sigurno ti programi koje oni imaju i mi ništa slično nemaju, tako da smo prosto nekoliko puta, eto kažem, u policiji ispali naivni, nismo dobro tu svoju podršku u narodu politički materijalizovali dobro, ali jesmo sigurno u narodu ostali smo dosledni tom svom programu i jasno kažemo da je budućnost Srbije na istoku. Milion razloga, znači možemo da navedemo za to i milion razloga možemo da navedemo zašto protiv Zapada, zašto protiv NATO-a, zašto protiv Evropske unije koja evidentno vidi se polako i da se raspada i da nije formirana za ono zašto su nama u tim njihovim medijima režimskim ili zapadnim, prozapadnim predstavljali da zato treba da se udruži i da se ide ka Evropskoj uniji. Sad se... Zbog takvog stava nema na ovim glavnim mainstream medijima? Naravno da nas nema. I sama ova podrška i naš odlazak u Rusku federaciju i boravak tamo u tim određenim institucijama i Ruskoj dumi i u razgovorima sa deputatima ruskim i istaknutim članovima Jedinstvene Rusije, mi dobijemo pravu informaciju. Imamo informaciju u kom to pravcu ide, razgovaramo sa običnim ljudima u Rusiji i onda donosimo na osnovu toga ispravne odluke. Ja smatram da ovo što smo mi uradili, što prikupljamo tu humanitarnu pomoć i naši privrednici, stanovnici sa Zlatiborskog okruga, nadam se da će ova kancelarija i biti prostor sakupljanja te humanitarne pomoći za ova područja koja su Donbasu, prvenstveno i Zaporožju i tim predelima gde su ugroženi ruski stanovnici i ruski narod od tog narastajućeg fašizma i vidi se kakav je to odnos. Ali polako i ta medijska blokada prolazi jer mi nećemo da nasednemo na informaciju koju formiraju ili plasiraju prozapadni mediji. Evo ja juče u razgovoru sa ruskim ambasadorom saznao sam nešto što nigde ne može čovjek da pronađe. Kaže da je dobrano uništeni Mariupolj u tim sukobima već napola ponovo izgrađen, koliko se gradi. Tako je. A ko prati to može da vidi da su potpuno izgrađeni novi stambeni blokovi, to je potpuno uređeno, novo, moderno, tako da ono kako oni plasiraju te informacije i pričaju da pripadnici te ruske specijalne jedinice ili vojske, znači da čine zločine, što apsolutno nije tačno. Ako neko hoće to ispravno da analizira i da prezentuje, može da dođe do informacije. Mi imamo te prave informacije i informacije iz prve ruke i ne pada nam na pamet da stanemo na stranu onih država, onih ljudi, onih političara, državnika koji su direktno nanosili štetu našem narodu, koji su razarali državu Srbiju, institucije, ubijali civilno stanovništvo i to je odlika samo fašističkih organizacija. Mi nemamo pravo kao pravoslavni narod da stanemo na stranu fašizma zato što smo kroz vekove imali gorka iskustva i teška stradanja od tih fašističkih navodno mirovnih misija gde su razarali, trovali, uništavali i teritoriju i institucije, znači one koje su veoma bitne i važne za opstanak jednog naroda. Tako da sve ovo što smo mi do sada videli, ono što mi kao i politička partija i ljudi i kao lokalna samouprava
govori i naša dužnost i obaveza jeste da naše stanovnike usmerimo u pravom smeru, jer ovde na Zlatiboru malo se toga zna. Prvi lekari, prvi arhitekti, prvi građevinci su bili Rusi. Mene kao dete je lečio Rus Bokarev, koji je, znaju svi Zlatiborci u tom vremenu, jedini lekar bio. I mi smo da se odužimo njemu, jer nije imao porodicu, svoje naslednike, ali je imao jednu ženu kojoj je ostavio tu svoju imovinu i sada njena ćerka nam daje puno tih podataka da izdamo knjigu o tom ruskom doktoru. Znači, to je nešto da ne zaboravimo nikad one... Da se vratimo na ovu aktualnu situaciju. Gospodine Đuriću, 2 puta ste od Nove godine do danas bili u Rusiji po nekoliko dana, bili su to i poduži boravci. Kakav ste utisak stekli? Da li ste čak i direktno, a očekujem kao predsjednik izvršnog odbora jedne ozbiljne stranke, da i jeste postavljali takvu vrstu pitanja, kakva će biti politika Rusije prema Srbiji u ovom novom svetlu odnosa, jer je Srbija pod prinudom da uvede sankcije, da ima otklon od Rusije, da te nekad vrlo dobre odnose možda stavi malo u onu zonu zahlađenja? Pa ja se iskreno nadam da nećemo doći u tu situaciju da uvedemo sankcije Rusije. Ja razumem potpuno da... Jedno je to što se vi nadate, a drugo je... Pa na tome se nadaju i predstavnici Jedinstvene Rusije sa kojima smo imali dosta sastanaka i u samoj stranci i u Ruskoj dumi. Oni razumeju koliko je Srbiji teško u ovom momentu da odoli tim pritiscima. Iskreno se nadam da nećemo napraviti takvu grešku, jer sam siguran da po okončanju ove specijalne vojne operacije da će se okolnosti u svetu sigurno promeniti. I mislim da Srbija nikada u svojoj istoriji uvek je bila na pravoj, na pobedničkoj strani i siguran sam da nećemo napraviti takvu grešku da u ovom momentu okrenemo leđa našem iskrenom i vekovnom prijatelju, od koga smo uvek imali podršku, imamo i sada i kada je rešavanje statusa Kosova i Metohije u pitanju u Savetu bezbednosti i o raznim drugim stvarima kada su sprečili usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Mislim da zaista imamo stvarnog prijatelja u Rusiji i očekujem da nećemo podleći tim pritiscima, da nećemo uvesti sankcije. Te sankcije u principu Rusiji ništa neće smetati. Naravno, samo bi se mogli poremetiti odnosi ove sankcije čitave Evropske unije i mnogih drugih zemalja. Oni su napravili jednu katastrofalnu grešku, oni su očekivali da će to pogoditi ekonomiju Rusije, naprotiv, oni su urušili sopstvene ekonomije, a Rusija je razvila svoju ekonomiju i sve ono što do sada nisu proizvodili, oni sada proizvode, tako da su praktično i ojačali ekonomiju. Naravno, ima i druga tržišta u Aziji pre svega i širom sveta, tako da njih sankcije apsolutno nisu pogodile i kažem još jednom, nadam se i stav zdrave Srbije svakako da ni pošto ne treba uvoditi sankcije. U Srbiji smeta tako otvoren proruski stav. Sad slobodno mogu kažem, vi ste proruska stranka, ajde tako. Vidite, nije to proruski stav. Ja mislim da ovo što mi zagovaramo i što radimo, da smo mi na pravoj strani. Znači, Rusija se i u ovom momentu bori protiv fašizma. Srbija je uvek bila na antifašistička država i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. Znate koliko smo nepravde doživjeli od 1991. pa do 1999. kad se završilo sve bombardovanjem i agresijom NATO snaga na Srbiju. I ja zaista ne vidim ovo kao proruski stav, nego kao stajanje na pravoj strani i odbrana pravih vrednosti. A kako biste onda procenili opštu političku klimu u Srbiji u odnosu na ovo pitanje? Mnogo stranaka koje su se čak i deklarisale kao, ne znam... Ima stranaka koje se deklarativno deklarišu za podršku Rusiji, sad koliko je to iskreno ne bih ulazio u to, a što se tiče stanovništva, ja sam sasvim siguran da ove naše stavove deli preko 80% stanovnika. Sad ovako, gospodine Stamatoviću, nisam iznenađen time što sankcije protiv Rusije odobravaju stranke one takozvane građanske provinijencije. Ali
ne znam da li je bilo baš tačno u ovom studiju ili u našem u Kraljevu, sećam se vaše rečenice kad je osnovana ona takozvana državotvorna opozicija, rekli ste nas nisu ni zvali i hvala gospodu Bogu što nas nisu zvali. Zašto taj deo opozicije nema jasan stav prema sankcijama Rusije? Ja sam malo pre rekao da verovatno kalkulišu i očigledno da su opterećeni tim procentima, rezultatima, brojevima mandata. To je nešto što je za srpsku politiku i srpsku političku scenu veoma pogubno. Mi otvoreno stojimo na tom stanovištu kao jedna nacionalna, patriotska politička partija. Mi se toga nikad ne stidimo da kažemo i to je poželjno da vi imate stav po tome i opet kažem da smo na stanovištu da treba podržavati Rusku federaciju i ruski narod u ovoj borbi protiv sigurno tog fašizma koji je očigledan. Sad, zašto pojedine političke partije, te patriotske, kalkulišu ili mlako daju saopštenja koja, realno kažem, nikoga neće nešto dotaći, ali konkretnim primjerima, akcijama možete da učinite nešto. Mi smo isto i kao pojedinci i kao članovi Zdrave Srbije, te političke partije i ranije DSS-a, mi smo ogroman doprinos dali i za podršku očuvanja Kosova i tog naroda dole. Konkretnim akcijama smo bili prisutni u nekim humanitarnim pomoćima, isto kao što sada za Rusiju, ali ova humanitarna pomoć, kako je sam ambasador rekao, nema meru, nema vrednost, nema cenu. Znači, to je nešto što smo mi u ovom teškom trenutku iskazali, da hoćemo da pomognemo i da stajemo na tu stranu konkretnim primjerima. Saopštenja kao saopštenja mogu da se plasiraju i ovako i onako. Reči su samo reči, nisam vidio neke konkretne akcije u tom filmu. Nema konkretne akcije. Da li ćete vi pozvati sada na neki protest u Beogradu, bilo gde, da se okupi nekad možda stotina ili hiljade ljudi, neće to promeniti neke stavove i neko će pitati zašto nas nema na tim protestima. Mi konkretno politiku doživljavamo realno i realno gledamo na dešavanje, na život. I mi ili niko nije imao probleme od sve ove opozicije, kao što je Zdrava Srbija i opština Čajetina sa Srpskom naprednom strankom. Mi smo sa njima ratovali po nekim unutrašnjim pitanjima. A sve dok na ovoj poljačnoj politici kažu da neće uvesti sankcije, mi kao normalni i pošteni ljudi verujemo u to. Ako izađe neko i kaže nećemo i za sada ne uvode te sankcije, mi ćemo stajati na tome da verujemo da neće uvesti sankcije i da neće priznati Kosovo. Mi smo apsolutno protiv toga. I ako dođe do toga, mi ćemo sigurno tada biti radikalni i konkretnim merama ćemo sigurno da se borimo. Do Kosova ćemo da dođemo u zadnjoj trećini emisije. Ovo će biti malo sendvič emisija, dakle, ovo je bio red politike, sad ćemo red vaših lokalnih poslova. Jedna stvarno velika investicija je danas dočekala da bude puštena u rad i da bude svečano otvorena. Kod vas, ja ne znam više, ali mislim, vi ne obraćate izgleda pažnju na investicije koje nemaju bar 7 cifara. I ova je 2 miliona evra. Dakle, 250 miliona dinara uložili ste u objedinjeni centar svih javnih komunalnih preduzeća opštine Čajetina. Sad, i izmešteno je iz naseljenog mesta u jedno kontrolisano okruženje, zajedno sa mehanizacijom i sa nekim budućim pogonima koji će tu biti izgrađeni. Što je to toliko značajno da biste potrošili 2 miliona evra, dok se drugi slikaju kad otvaraju, ne znam, školske WC-e i tako da. Pa dobro, vidjeli ste kakav je to kompleks, mi znamo gde smo došli, kakva je bila bivša zgrada, gde su
bile te mašine, gdje je bila oprema, gdje su bili majstori koji rade na održavanje. Ja znam samo jednu stvar, kad pre 10 godina, kad je televizija Melos počela da biva malo više prisutna na ovim prostorima, ja znam da ste imali jedan smećar i jedno 5-6 nekih FAP-ova starih. Pa tako je bilo i bilo je jedinstveno preduzeće. Kasnije smo mi podelili to preduzeće na javno-komunalno preduzeće i vodovod koji se bavi vodosnabdevanjem, pravi se fekalnim kolektorom, kišnim kolektorom i postrojenjem za preradu otpadnih voda. Mi smo se opredelili da ovaj novac od ovih investitora i od ovih objekata koji se grade na Zlatiboru, da ponovo vratimo kroz infrastrukturu ili te neke prateće sadržaje onim investitorima koji su i doneli ovde novac. I sigurno da niko neće danas da zaradi teško, steče neki svoj novac i da uloži tamo u neku lokalnu samoupravu gdje mu se taj novac neće vratiti ili da će čekati da mu se novac možda vrati nikada, možda i za 100 godina. Poznato je da je turizam niskoakumulativna grana i da sporo vraća uložen kapital. Ovde se negde možda 50% investitora opredeli za hotelske komplekse, a 50% se opredeli za apartmane, što nama i jedno i drugo treba. A ovi koji se opredelili za izgradnju stanova ili apartmana, oni brže obrnu to i brže vrate novac, to možda 3 do 5 godina. Naši hotelijeri dobro znaju da uložen novac mogu da vrate, znači neki su vratili koji pametno gazdaju i za 5 godina, neki vraćaju i 10 godina, ali to je... A kad smo kod turizma, gospodin Sanatiću, iznenadila me je vaša današnja rečenica s obzirom na činjenicu da ovde u pojedinim trenucima bude i po 50, 60, 70 hiljada ljudi u istom danu, da nemate nijednu divlju deponiju. Pa mi radimo i na tome u ovom programu švedske vlade, zajedno smo sa njima i stalnom konferencijom gradova i opština, odavno smo sa njima u programu. Naši zaposleni ljudi iz ovih preduzeća su bili na studijskim putovanjima i videli su kako to tamo može. Prepisivali smo, onda smo podelili kontejnere po svim seoskim mesnim zajednicama da ljudi imaju gde da odlože smeće, da bace smeće. I sada se onako sporadično desi negde da vidite neku kesu ili neko je bacio pored kontejnera, ali to je uvek lako pokupiti. Često puta smo odlazeći u sela i kažemo zašto bacate kad ih pitamo, a oni nam kažu a gde da bacimo? Imamo li mesto gde možemo da odložimo svoje? Sad imaju i zato je Zlatibor bez divljih deponija, prosto kažem, ako se pojavi negde neki nesavesni građanin, oni to lako mogu da primete, očiste, ali ništa to ne bi moglo da nismo kadrovski jačali komunalno preduzeće i vodovod i tehnički da nismo jačali, da nismo nabavili ove mašine. Da možete da pričate šta hoćete, na planini sa starim mašinama, sa FAP-ovima ili sa jednom smećarom, da postignete da odnosite to smeće i da... Više za plakanje nego za ozbiljno rad. Pa naravno, i mi prosto i sada naše javno-komunalno preduzeće, pored toga što odnosi smeće, što na zakonom uređen način odlaže taj čvrsti otpad, oni i održavaju i ulice i u zimskom i u letnjem periodu. Tako da imamo nameru i da proširimo. Ovo je jedna faza završena. Naravno, završit će se i sa ovom drugom, sa kupovinom asfaltne baze gdje hoćemo da svoja javna preduzeća ojačamo. Videli smo... Da može Arsen da održi ono obećanje. Gospodin Đuriću, 250 miliona dinara. Opština sa jedno 15.000 duša. Ovo je bila kompletna investicija iz vaših fondova. Jel vas možda pita neki sugrađani, dobro ljudi, šta radite tolike pare da biste smestili javna komunalna preduzeća na jedno mesto? Kako objašnjavate to svojim građanima? Ipak su to ogromne pare. Pa vidite, jesu ogromne. Jer imate problema da te ideje progurate kroz vaše organe vlasti? Nema problema zato što ljudi koji odlučuju o tome i odbornici i većnici apsolutno shvataju značaj komunalnog javnog preduzeća. Mislim, to, kad kažemo 250 miliona, to je jedna završna faza izgradnje jednog objekta, jer oni su do sada bili locirani na 3 mesta, nešto je deo bio u Čajetini, deo na jednoj lokaciji na Zlatiboru, treći deo također na drugoj lokaciji na Zlatiboru.
te lokacije su bile apsolutno neuslovne. One su u nekom periodu možda bile uslovne kada je tu bilo, kao što ste rekli, 2 smećare i 3-4 kamiona. Vidjeli ste danas da komunalno javno preduzeće raspolaže sa skoro 100 vozila i mašina. Znači, za te vozila i mašine su neophodne garaže, neophodne su radionice za popravku tih mašina, magacini za rezervne delove, kao i za delove, za druge stvari kojima se bavi komunalno javno preduzeće. Tu je depo za rizlu i so i naravno da je to lako objasniti, obzirom da se izgradnjom takvog jednog kompleksa nivo usluga koje pruža komunalno javno preduzeće diže na viši nivo i ljudi su... Kako je to? Zato što to nije baš posao gde se očigledno odmah vide neki rezultati. Mi smo atipični i kao ljudi i kao stranka baš u tom smislu, zato što mi ono što radimo ne radimo da bi se time hvalili, da bi dobili političke poene, nego radimo ono što treba da popravi kvalitet života građana. A naravno to dugoročno donese i političke poene i ljudi to prepoznaju, zbog toga i glasaju. Jer mi imamo sada u Srbiji situaciju da se bukvalno rade samo te neki šminkerski poslovi koji se vide odmah, koji će odmah neko kaže bravo, evo, uradili smo ovo, ali ovo su jedni dugoročni kapitalni projekti koji se realizuju. Ova investicija je došla, nakon ne znam koliko ste obratili pažnju danas u filmu, da je u posljednjih 10 godina u ovom preduzeću kupljeno mašina i opreme u vrednosti od 700 miliona dinara. To su 3 velika bagera, mali bager, 5 kramera, 2 buldozera, grejder, utovarivači, finišer, drobilice, znači ne postoji, ja sam sasvim siguran da ne postoji komunalno javno preduzeće u Srbiji koje ima takvu vrstu opreme i tako širok opseg delatnosti, znači osim odvoženja smeća, to oni rade i na održavanju zelenih površina i na zimskom čišćenju puteva, letnjem održavanju puteva, gazduju pijaca, parkingom, gradi se garaža, znači zaista veoma, i plus rade građevinske radove za opštinu od iskopa kanala, postavljanja cevi, od nasipanja i makadamskih puteva, od izgradnje i asfaltiranja novih puteva i ulica, održavanja i izgradnja javne rasvete, znači zaista veoma širok opseg poslova i naravno da to iziskuje veliki broj mašina, veliki broj zaposlenih i prostor koji to sve može da prati. Dobro, da ne bude samo da vas proglašavam proruskom opcijom, niste gadljivi na saradnju sa Zapadom kad ima pametne ideje. Evo, vi ste samo u jednoj reči pomenuli Švedsku, a sa njom u saradnji sagradit ćete jedan reciklažni centar koji će možda biti primjer u Srbiji kako nečije za nekoga đubre može da bude za nekoga bogatstvo. Pa naravno, evo, ja sam rekao... Koliko će to da košta, evo da kažemo i građanima i Čajetine i Srbije, koliko će to tek da košta? Rekao sam da smo u saradnji sa tim razvijenim, modernim državama, naravno da postoje i u Evropskoj uniji, da ne pričamo mi i u Evropi živimo. Ne možete vi sada da se izolujete i da kažete mi ćemo samo sa Rusijom da sarađujemo. Ono što je dobro, mi prepišemo i od ovih zemalja skandinavskih, prvenstveno, znači sa njima smo ušli u tu saradnju preko stalne konferencije gradova i opština i to smo videli kod njih. Od njih smo to prepisali. Njihovi stručnjaci učestvuju u edukaciji sa našima i videli smo kako oni to rade i kako njima to donosi profit. Zašto mi to ne bi u Srbiji mogli da uradimo i mi smo prvi primjer dobre prakse i sigurno da će sada dolaziti ljudi iz ostalih opština, neće ići u Švedsku na studijska putovanja, već će Šveđani koji su u tom programu i stalna konferencija gradova i opština dovesti te predstavnike lokalnih samouprava ili javnih preduzeća kod nas da vide kako to može. Sada imate opet onu neku priču, kaže pa ranije, Norvežani imaju novac i mi nismo tako razmišljali, znači ako imaju novac oni ga pametno ulože i mi smo to uradili. Sada kad nekome predložite to ovde u Srbiji, lako je Zlatiborcima, oni imaju novac. Pa ni nama novac nije došao slučajno, nego smo vredno radili, ulagali i sada za ovo reciklažno dvorište koje smo dobrim delom pripremili sa ovim mašinama koje je Arsen pobrojao, znači samo platimo gorivo i te zaposlene da ponudimo to sada na tenderima privatnim firmama koje izvode, to bi bilo, znači u nekim slučajevima možda i 100-struko.
a mi sa mnogo manje truda, rada i novca ulažemo. Da me neko pogrešno ne razume, nemam ja ništa protiv privatnih preduzeća, ali znam da kad idemo na ta studijska putovanja i kada pričamo sa ovim ostalima, oni te resurse ne daju. Lokalna komunalna preduzeća su resursi. Znači, komunalna preduzeća koji upravljaju vodom, snabdevaju građane vodom, strujom i odnose smeće, to su preduzeća koja nikada ne idu u privatizaciju i one države koje su pustile ta svoja preduzeća u privatizaciju imaju ogroman problem. Mi smo njihova iskustva koristili i jačali smo i rekao sam i kadrovski i tehnički svoja preduzeća i što se tiče objekata infrastrukture. I sada radimo na tome, ja se nadam da će prve konture tog reciklažnog dvorišta biti do kraja godine i to je negde procena da će do kraja i završetka reciklažnog dvorišta i to nas nešto koštati možda do 2 miliona evra, ali opet negde ta reciklažna dvorišta koštaju i preko 20 miliona evra po Evropi ako se radi na tenderima. Ajmo sad jedan salto sa lokalne komunalne problematike, vraćamo se na politiku. Gospodine Đuriću, sednica glavnog odbora. Šta je plan, šta su tačke dnevnog reda, o čemu će se govoriti na glavnom odboru Zdrave Srbije? Pa, sa sednici glavnog odbora će se izneti smernice za budući rad i djelovanje stranke, bit će izabrano još 2 potpredsjednika stranke, bit će izabrani dopunjen izvršni odbor sa još 7 članova novih izvršnog odbora koji će imati svoja konkretna zaduženja kada je teritorijalna organizacija u pitanju. I ono što je bitno jesu pripreme za kampanju. Naš plan je da odmah nakon ove sednice glavnog odbora da krenemo u aktivnosti kampanje, pre svega mislim na širenje stranačke infrastrukture, na osnivanje novih odbora. Ono čime se možemo pohvaliti jeste da smo u periodu od prethodnih izbora do danas da smo formirali 10 novih opštinskih i gradskih odbora u širom Srbije i imamo još sigurno 5 pripremljenih odbora, ali očekujem kada budemo kadrovski ojačali, odnosno kada budemo popunili određene pozicije u stranačkoj hijerarhiji sa konkretnim zaduženjima, da će to ići još brže i da će se stranka još masovnije širiti. Ono što me raduje jeste da u obilasku u poslednjih nekoliko meseci, kada smo obilazili po Srbiji naše opštinske i gradske odbore, na kraju još niste stigli, to je kritika. Stići ćemo vrlo brzo. Kada smo obilazili, mi smo zaista videli puno entuzijazma i optimizma kod naših članova i ljudi koji su simpatizeri i jednu želju za radom i ja sam sasvim siguran da ako u tom tempu i trendu nastavimo, da ćemo na narednim izborima postići zapažene rezultate. Ono u što sam siguran jeste kada su u pitanju lokalni izbori, ne samo ovde u Čajetini i Zlatiborskom okrugu, već širom Srbije, da ćemo mi uspeti da u barem preko 50 opština i gradova uđemo u lokalne skupštine, jer zaista imamo kvalitetne odbore i kvalitetne ljude koji će biti na tim našim listama, a ako bude i parlamentarnih izbora, nadam se da ćemo uspeti da pređemo cenzus i da uđemo i u Republički parlament. Vruć krompir na sednici, ko će drugi drži? Predsjednik stranke. Mislim, on mora da kaže članovima gradskog odbora, ljudi, to i to smo uradili, pa vi sad smenjujte, birajte, radite šta znate, ali to smo uradili. I vas dvojica ste za to najodgovorniji. Šta ćete da kažete sutra članovima glavnog odbora? Pa dobro, podnećemo taj izveštaj i reći ovo što sam malo napomenuo i u vašem ovom uvodnom delu, da smo negde bili politički naivni i u nekim procenama grešili, da smo pravili koalicije i možda te neke trule kompromise koji su išli na našu štetu. I naravno preuzimamo punu odgovornost, jer mi smo donosili negde, ja i Arsen zajedno, te odluke i konsultujući sada i ljude iz predsjedništva, ali tada kada smo to prvo predsjedništvo formirali, puno ljudi je
negde i, kažem, eto, nažalost, kao i Zoran Jovanović, koji je vlasnik ove televizije gde mi gostujemo, nažalost preminuo, neki su ljudi napustili, pasivizirali se i... Da su neki novi došli. Pa naravno, novi su došli i ovo što je Arsen rekao, mi ćemo sigurno prijeći onu granicu od 50% lokalnih samouprava, gde ćemo imati formirane opštinske odbore, što automatski znači da kad pređete tu granicu od nekih 80-ak ili 90 lokalnih samouprava, a vama kasnije dolaze ti birači sami. Mi smo potpuno svesni toga, a veoma je teško kada vi krenete da pravite tu stranačku infrastrukturu od nule, a mi smo krenuli da je praktično pravimo od nule. I stalno smo to govorili, jeste da je značajno za stranku zbog finansiranja, zbog vidljivosti, da se pređe cenzus i da se uđe u republički parlament. Tada je mnogo lakše funkcionisati i zbog finansija, i zbog te prepoznatljivosti, i zbog plasiranja svog programa koji mi sada nemamo gde niti možemo da plasiramo, niti na ovim prorežimskim medijima, nacionalnim, niti... A nešto vas ne zovu ni ovdje. Što znači da smo sigurno potencijalna opasnost za te neke možda političke partije i konkurencija, jer nas nema. Zašto? Evo, vidite danas ovde, mislim da su trebali svi mediji da budu prisutni, ali nemate onaj najvažniji koji svi mi plaćamo, RTS nije bio. RTS nije juče bio. Njihovi dopisnici nisu bili, znači da ne računamo ove prozapadne, zato što zbog našeg deklarisanja, jasno nam je zašto neće da dođu. Ali nam nije jasno zašto neće da dođu nacionalni mediji, znači jer mi plaćamo pretplatu i mi odvajamo i ova lokalna samouprava učestvuje značajno u bruto-društvenom proizvodu države Srbije. I možda i često se šalimo pa kažemo možda je bolje sa takvim stavom, bolje je da nas nema tamo sa onim ljudima koji gostuju na takvoj televiziji, koji se bave nekim procenama, analizi. U istom košu, jel? Da, bolje da nas nema kad vidite ko sve tamo dolazi i kakve, znači, katastrofalne promašaje ili namerne insinuacije pravi i plasira prema građanima Srbije i dezavuiše srpsku javnost, a to je nacionalni servis. Zato možda je i bolje što nas tamo nema, pametnije nam je i mislim delotvornije da gostujemo kod vas u emisiji i da kažemo ono što je iskreno, čisto, znači bez ikakve primese ili bez ikakvih nameštenih pitanja. Vi dobro znate da nikada niste, sa vama nismo dogovarali da nam pripremite pitanje. Iskreno da budem, ne bi vam to nikad ni dozvolio. Ali nikad nismo ni pokušali da kažemo samo prenesite objektivno i danas ovo, da ste vi sigurno bi svi mediji preuzeli, portali, da ste krenuli ili da smo mi krenuli, tamo obraćanje, katastrofa, užas na Zlatiboru, sve funkcioniše. To bi bila vest. A kad vi krenete lepo, afirmativno da kažete onako kako jeste, izgleda da danas to nikoga u Srbiji ne interesuje, možda gledaju tamo neke druge specijalne emisije gde mogu da čuju ili da naruče nešto, mi pričamo izvorno, onako kako jeste, tako da i na tom sutra glavnom odboru našem sigurno smo tu da položimo račune i da prezentujemo sve ono što smo uradili i ono što planiramo. Glavni odbor, kad ćete vi svoje funkcije da stavite na raspolaganje Velikoj skupštini? Jel imate to u planu, mislim da se skorije dogodi? Pa naravno da imamo, potrebno je da prvo zanovimo i glavni odbor i da, znači, te naše stranačke organe da uspostavimo i da još malo, rekli smo da ovih odbora pojačamo i logično je tada da kažemo, evo, mi ćemo da izađemo. Uradili smo to i to, izvolite. Izvolite, ako ima
kandidata koji hoće da preuzmu ovo što ja i Arsen radim, nikakav problem nemamo sa tim. Ja evo odmah dobrovoljno dajem prvom dobrovoljno. Dobro, ali ko zna, možda vas ponovo izaberu. Dobro, gospodo, 3 uzbudljiva dana na Zlatiboru. Vredelo je što smo sve vreme bili ovde. Hvala vam lepo. Šta da poručim vašem odboru u Kraljevu? Kad se vidite? Uskoro. I oni stvarno su za primjer i pohvalu, rade pravu stvar, vidim da se stvarno bore za svoj grad i ono što mi kao politička partija i baštinimo u našem programu, vidim da oni to stvarno rade i nadam se da će na nekim narednim lokalnim izborima sigurno napraviti zapažen rezultat. Gospodo, hvala lepo. Naši 45 minuta je upravo isteklo, a mene obično iz režije grde po 3 dana ako prebacim minutažu i poremetim programsku šemu. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste nam posvetili pažnju. Sa ovom dvojicom ljudi nikad nije dosadno. Prijatno večer. To je to.